Tsering ani 3 ki commission yin tu na la ani Western Digital ki ani 2 TB ki ani hard disk ko la ani motor yi ani di di anda ni ki Amazon ne yi ani di onzo kha chen chik ta wo khar do Didi and my passport chero WD gachre Western Digital gachro ani dila auto backup lani tu ani password protection be tu dilro and the 2 TB chero ani GB ni dong hazun chore 3-year warranty tu dila anganga di losum gaji tu losum na kyon show waina lamza ya pha chu chewa kya ta ani anda RMA lani tanga yore kyon show waina anda bodon yegi ta anda Western Digital ki ani anda Tende ani hard disk tende mangbu nyo ani dila kange mangbu tenyu kange tenyo donzo ani dewa chisa ki ani khajang la dewa chiwa ina WD ani ondi ani kyon showa di ani khaba kyon showa ki ani hard disk di ani pha khunzu ki ani khunzu soda la tangwa ina ani ondi tosong den chaza khunzu ki ani tsab jegu tu ondo shtu ani digi ani mone khora ani nyo chani ani anda after sale and service la jura ondi pe agu tu ondi ge nga khadu ne di nyo gi anda di soda di ani WD ki branch yora ondi mone khora chala ani mone hije chisa chire chala yabo yore ondo chirwa ani digi anda thön sawa dire di anda ni dong chubdi logi thön re ani andila ani anda 2 TB che ani ngala anda Amazon gi big sale la ani ngala ngone kongkheu shuj ra so di komonga dong ke gya kubju kopge ga ra so di ondi pe kheu re yen khonse di komodi yen khonse di komo tongda chukji dang kubja chu re ani de ngala ani Amazon gi big sale la komonga dong ke gya kubju kopge ga ra so honchin ani di nyeyi ani 2 TB inza ani anda di mozo do ina video ta dende parta dende mangbu che do ani ha chiklu samen kange thik do hondo shre ani anda di USB 3 cable re di USB 3 re ani di anda window da ani anda Mac ni ga compatible chag re di cha chera dina shu dende khaji shlik tu technical support and limited warranty guides resha ani di genga da ani digi ani anda tuje di kola ni hanchi kyapyo da robot de ko ina dina la ya buch ko ki teshi gya yusare mabu shush tu ani ke manda mabu chi gi ani diga na tu teshi kyapsha and di targu disi wana USB 3 resha USB 3 targu che need help support contact the devices on the auto and the hard disk the ani hada turns out the unya kora sabda ning shush to mixage resha WD my passport chero product of Thailand this is so that zoti ani Thailand ne yore di Thailand le or den sa chala den sa on chre ta ding oje ge anda di sula sivaina dinal USB ki khadi del tu on chre ta di ding oje anda computer la gyuni ani handa khande ta digi ani performance de khande de chik se yi ani kyobo khajo yeme chero on chik sigo and digi speed test sivaina ani Nintendo Sresha ani abi gyada ni sa gu ani mbps per second di right chigidu ani read di ani gyada sum sa nga chigidu mbps ra ani anda ngonzo anda hard disk shambach ani kon try chiwa anda hard disk di anda training adre anda WD element la adre di ani anda di hard disk ni ki parala ani kheba sibaina anda di ningba dire ani di ningba dila ani right speed chera on the 90.8 mbps resha ani read the 92.9 resha ani the turn sawa de ani kya sum do resha ani de anda ani mp chosums ki kheba to tu read the right nigal chosum ki kheba to tu and turn sawa da turning wala on the WD element da ani anda WD ki ani anda my passport right ra on the ni la kheba den do tu ani anda did sivaina ani ozanda 720 ki ani
ProRes 422 high quality cinema DNG raw la ani ngozo 1080 30p pa to ani ngozo gi ani digital res and la ga yang chitu re and di wal and chima tho yo ma re ne chiba ina yan chik test khali the thagre and tewo yedu ko ani test video ti ani editing chidu ko to ani test khabu chigre on do shre sha anta ti wd gi ani hard disk ti ani thule disk wa ina wd element na anti thule disk kheba to WD element 1 TB re de kang de 1 TB data ba do 2 TB te namju mangchela ni test to go re de on do chwa ani tri gi ngote ani dendo chi WD de ani di sinye yo wa ina ani gi and di wala ani khaja description na ani gi de gi ani khaja de te ye de kyu ni ani sirona ani ande di gola ani anda to ba da de yo wa ina anti wala comments na la ani 나로나 안 얘기 강도도 아니 등을 랭게기 라서 아니 투제나 안 벽결로